La ikhetha kamnandi kumgedlela inkosi enkulu uBombela sitima samampondo baba mkhulu phakathi amen. Bayakhala abaningi bayabuza ukuthi kumgedlela kanti leli Idube Esandlwana ukhuluma ngalo silwane sini lesi? Kumgedlela phela liyachaza ukuthi Idube Esandlwana umuntu omnyama wase-Afrika ongumdayisi othanda kakhulu ukulandela izimfundiso zabelungu ukuze adayise ngesizwe sabantu abamnyama base-Afrika. Umuntu osetshenziswayo, uyimpimpi esebenzela i-Europe. Ingakho lo muntu echazwa njengedube njengoba idube linombala omhlophe nomnyama. Umuntu omnyama urepresentwa yilo mbala osedubeni bese kuthi lo mhlophe urepresenta umlungu, kodwa kuhlangene esikhumbeni esisodwa. Umuntu omnyama ohlangene nabelungu, ohlangene nabagqilazi bethu, abagqilazi be-Afrika ayisebenzele. Njengoba phela belichaza igumgedlela empini yasesandlwana ukuthi laba bantu kuthiwa ngamadube babekhona esandlwana, okuyilapho ababeqale khona ukusebenza ngesikhathi phela bekhandwe yibo abelungu baba yiqembu elabizwa ngeNatal Native Contingent, i-NNC. Ngaleso sikhathi lelo qembu likhandwa yiwo phela amangisi labantu abamnyama, ibona laba bantu ababelwa noZulu, abantu baphesheya ukuthukela eNatal behlasela abantu bakwaZulu eZululand lapho khona kwakuphethe khona inkosi uCetshwa. Phela iqiniso lithi amangisi awazange alwe empini yasesandlwana, kodwa ayithumele abantu abamnyama baseThekwini kuze kuyofika emampondweni okuyibona babelwa noZulu. Kodwa kwathi lapho amangisi ehlezi ephuza kamnandi ugologo wawo, abanye bephuza amawayini, abanye bephuza amakhofi, kanti azonqotshwa amadube esandlwana. Impi misiqala isikabhakela kuwo amangisi esaphuza kamnandi iwayini. Kuyilapho-ke wona amangisi aqala khona ukulwa, nawo abe eseyabulawa kwasinda izikhulu zawo amangisi. Leli qembu elalikhandwe yiwona amangisi lakhula ngamandla. Empeleni liyiqembu layo ipolitiki phela yokuqala njengoba kwakuba ngawona phela umhlaba. Leli qembu umsebenzi walo kulekelela abamhlophe abangamangisi ukuthi bedle umhlaba wabantu, kuphinde kubulawe labo bantu abangahambisani nombuso wamangisi. Leli qembu ladlondlobala ngamandla phela ngoba laselifundiswe nesibhamu sokuthi udubule, uqothe ibhokodo nesisekelo, ubulale bonke ubukhosi bamanguni obukhona, ukuze kungene phela yona imfundiso yamangisi lena eyayiza nazo izimishini, lapho kwakufundiswa khona ngenkosi okuthiwa yabethelwa esiphambanweni, kuthiwa imukele le nkosi ibe ngumsindisi wabo. Khona kuleyo mishini njengoba belike lachaza igumgedlela, yikhona futhi lapho kwakufundwa khona nesikole. Ufunda ngale ndoda mphini ekuthiwa yabethelwa esiphambanweni, ebese ufunda ukubhala nokubala. Mawuqeda ukufunda ngalezo zibalo lezo, kuthiwa ungakhohlwa ile ndoda. Belokhu beyifaka kancane le ndoda izizukulwane ngezizukulwane ukuthi ingumsindisi. Ukudlodlobala leli qembu kuthiwa i-NNC laliqale khona phela eNatali, kodwa kwaya kwangena izizwe eziningi njengoba sikhulumile ngenye inkosi ebeyumdayisi, inkosi uMothamolefe, nezinye izizwe zasemampondweni ezasezingenile kulo leli qembu le-NNC. Base kumele igama lithi ukushintsha lithi phela ukuthi thuthu, njengoba sekwande nezizwe eziningi enye zona ezaseNatali. Lase lishintsha ngokuthuthuka kwabo laba yi-ANC, African National Native Contingent.
Ilona-ke lelo qembu labadayisi bama-Afrika elaqanjwa phela uye phela utshingayo kaMahole Khoza owayengundunankulu khona Esandlwana owayeqala ngqa ukubona laba bantu abamnyama ababefake amaduku abovu ekhanda ababededelwe phela yiwo amakhosi awo lawa egumgedlela elike lababala lathi inkosi yasemachunini nenkosi yakwaDlomo nenkosi yakwaCele nenkosi uHlubi kaMotha Molefe nenkosi yakwaDube nenkosi yakwaLithuli namanye amakhosi ayengaphesheya kothukela elingakawatholi igumgedlela. Nalo iqembu labantwana leli phela labaleka ngalesa sikhathi lawela uthukela ngayo impi yasendonda kusuka kanye nayo induna yabaleka ngaso isikhathi sayo impi yasendonda kusuka uNongalaza Mnyandu lona phela wagcine akhe umuzi wakhe kule ndawo ekuthiwa kusemlazi khona ey'Tolo kwaMnyandu. Leli qembu lamadube Esandlwana lalikhandwe nangamagwala futhi ayengahambisani nombuso wakwaZulu abaleka wela uthukela. Onke lamakhosi aphenduka abangamadube Esandlwana kusamele ayocela intethelelo kwindlunkulu phela yakwaZulu kwindlulamithi ngoba phela kwakungoba abamkhulu bawo lamadube Esandlwana babengekho bona laba bantu ngalesi sikhathi babengakazalwa kumele befike becele uxolo kuyo indlulamithi yendlunkulu kanye nazo zonke izindlu zakwaZulu okuyizona obabamkhulu bazo abamosha kakhulu ngalesi sikhathi sikaCetshwayo njengayo indlu kaBhambatha lona phela besilokhu sikhuluma ngaye lapha osejikele indlu yakwaZulu nendlu kaMkhungo kaMpande nendlu kaSikhotha kaMpande kumele bonke laba bantwana bakwaZulu behambe futhi nabo beye kuyo phela indlulamithi beyocela uxolo ukuthi obabamkhulu bethu badayisa indlu kaCetshwayo bayidayisela eMangisini baphinde bayibulala ngezibhamu ababethathe kuwo futhi amangisi ngoba phela igumgedlela like layibala yonke imikhokha yakwaZulu lena abantu bakwaZulu abangayinakile abalibele ukuthi bezibize ngabantwana ngoba phela kuze kube manje le mikhokha isaqhubeka ngenxa yokuthi kukhona nenzalo yawo phela amadube Esandlwana lawa ukuyibona ayihlasela indlu kaCetshwayo osuthu azange enziwa izinhlambuluko nendlu yakwaMandlakazi kanye nezinye zezindlu zabantwana abangaphesheya bothukela kuyo ingxabano kaMntwana uZibhebhu nabo abantwana ondabuko osuthu yahamba yasabalala lengxabano eyayikade iqale ngaso isalukazi sasibelethe izandla eqolo yaze yafika kuwo phela amangisi ajabula afa amangisi ayehleka osulu ejatshuliswa ukuthi umkhonto phela usugwaze ekhaya bazobulalana bodwa beze beqedana phela ingisi leli kuwumqondo walo ukuthi abantu abamnyama bebulalane bodwa alithandi ingisi ukuzibulalena lona ngqo umuntu omnyama ngoba liyazi ukuthi isizwe sikaNkulunkulu njengoba bezwe ngaye loya mlungu kuthiwa uJohn William Collins lona phela ugcine efile ngenxa yokuvikela abantu abamnyama. Abelungu laba bayajabula kakhulu ngale ndaba kaZibhebhu bafisa ukuthi behlangane naye ukuze besebenzisane. Omunye walabelungu okuyena owayengamele izindaba zemingcele yakhona kwaZulu kwakunguCharles Saunders noColin Brand kanye naye uJohn Donne ababehlela ukuhlangana naye uZibhebhu ukuze abalekelele ukuthi beqede ngawo lo mbuso wakwaZulu osuthu umbuso kaCetshwayo ngoba phela babenamanxeba amakhulu ukuthi ubabulale kabuhlungu abelungu Esandlwana. Lokho kwakungeke kuphinde kuphele kuwo amangisi. Konke lokhu kwenzeka isilo siselena phelana kukhwini. Asazi ukuthi naso siyophumelela yini ngezingxoxo zaso eziphakathi kwaso nokukhwini. Liyaguqa lapho igumgedlela mzulu mafuthu mgogo iduka intombi leso phakathi liyatholakala igumgedlela naku-YouTube.